mwezi kwa gemani kwa role jobo wa ya kwa wandugu kwa tiania na history kuma kwa mutumia wera Githuilo wa Njomo yazia ya kwa wandugu ndu begwetwa wandugu aimu na aimu wa askali ala mogira matugira kabi na serikali ya mkoloni na at one time baba taithi na serikali ya koloni hapa ngani kuosa kinocho mbe na maobizi ma society la embe wakimakeju cha ngeta maitha migwa pa ameka landi na atumia mai thembo ala meita atumia ma thembo ya kimbithi za mangu me ya serikali pala mwene dunia ya no mutumio na weta mwene dunia pala kumwiki ya mupaka mkuona patona kwa ofisi etikila ni mukwaka alea mutiaka manena nya na meya serikali enda uni patu kwemania mwithia ngaiye gicha waka buya la uye da kwara nje giwogi cha kwara ki makia ya kwara gegengi dia dia kika na nundu wa muzikali ujulo twika na gyo weiwe na ndo ala mai ma society wanduku era niwe nake werwa thiyani kwa wanduku na kwa thuka serikali ya kalaro yothi nya kamba nundu aba ni amoka kwya iya mwene wa dunia pa yani ko mathina make no na moni maera woba ini maera woba magezi iya ko baito ni mwewa batu yana kwa wanduku na nithi nene niona ni tebikite kata 50 ni bandu banene nundu ikwete ki maku kathie kakwata ki akingi ani mukona ni nene muno na batwikeka yetheiwe ila mwene nthinu ngai wona na cia mubaka kwa kube atumia matenda obisuzu wa society utakwa bana niguo ende kwa uye babeka theia ni witho wizi ni takwa mwaka wake ana evinda yu mwaka dulikana lelo bala koloni chai wiki miaka ya 1940s ila kwa ikolda ko meongwe na kendo na ne we wanduku nita wa yo mujimi still ya mujimi gidiwa inguma wakao ena mundu wera muyo angumye ni muma kathawa o ngumya nula wathie mundu endegene abaluka na muyuzu nula wa majeshi kana ni muyungi ujue muyungi mbe wathia thibe thingila kindi ndikacho ya no muyu okay asante